isi shatujamo yoneye gikundiro y'umunezero n'amahoro kuko ariho Yesu ariho azajana abo yikuriye mu biseze urupfu rwe, abo yikirije bakaba abo yikuriye mu biseze urupfu rwe, abo yikirije bakaba mubanze mupereze icyubahiro, twebwe twese tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Zamura icyubahiro cy'Imana nawe. Amen. Byari ngombwa kuko twari guhumurizanya, ndagira ngo mu ndirimbo gusa, bitewe n'uyu mwanya turimo tutateguje, kuko ariko byari bigomba kuba byari kumera, kuko uyu munsi ni umunsi Imana yateguje wonyine, kugira ngo dukomeze kubunezererwa muri uko Imana wigennye. Ariko bijanye n'umwanya, reka tuganire umwanya mutoya. Mbere dutanze pore ku muryango w'abagorora mwese, duhereye ku muryango wa Revera n'abagorora bose muri rusange, ndetse n'umuryango w'abahima mwebwe mwese, ndetse dukurikijeho n'itorero, abavyeyi b'uyu mwana basengeragamo, tubashe kubabwira ngo mwihangane. Amen. Dutanze pore nanone ku banyamurenge bose barandetse n'abakongomani, abantu bakunze gutabara muri uyu munsi wa none. Byari ngombwa kuko mwateraniraga mu materaniro yanyu, ariko kubw'uyu mwanya no kubw'aya masaha, iyi ni inkunga ikomeye nini mwakoze, mwatanze. Imana iri mu ijuru ibaha umugisha. Turaganira ijambo ry'Imana umwanya mutoya bijanye n'amasaha. Ubu nyine dufite amasaha 6:26 kubwo impamvu za bimwe nyine bitari biteguye neza, no kubwo gutegereza abashitsi bavuye Mbarara, kandi namwe murabyumva tibari babiteguje, nico gitumye tugeze amasaha, ariko tubyihanganire. Turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ca Yobu. Gitabo ca Yobu sura ni ya 14 ni verse yayo ya 14. Turongera kandi cyo gusoma nanone muri ico gitabo sura ya 19 ni verse ya 25, dusezereze mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana isura 21 ni verse yayo ya 4. Tuvuze kuko ari Yobu sura 14 ni verse ya 14. Turasoma heshi zenda siko twasobanura bijanye n'umwanya. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze ngo umuntu nafa azongera beho. Ico ni kibazo. Naba nihanganiye iminsi y'intambara yanje yose, tegereje igihe canje cyo kurekurwa. Reka dusozere ku 15. Wampamagara nakwitaba, washatse kubona umurimo w'amaboko yawe. Tugende nanone ku 19 ni verse ya 25. Ariko nje ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanje nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri, nzayitegereza ubwanje, amaso yanje azayitegereza sayundi. Turangirize nanone mu Byahishuriwe Yohana, dusomye kahesha ariko byenda siko tubasobanura, ariko turihangana umwanya mutoya. Byahishuriwe Yohana isura 21 ni verse yayo ya 4. Haravuze ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ijambere bishize. Amen. Dusomye amagambo atari menshi, ariko kandi na amagambo y'Imana y'ihumure ry'uyu munsi, kuri uyu munsi wa none. Ijambo tugiye kubwirizanya, tugiye kuganira hejuru yo kubazanya urugendo rwacu uko turuhagazemo. Amen. Mwihumure ry'uyu munsi ni ukubazanya urugendo rwacu rwo kuja mu ijuru
uko turuhagazemo. Muzi kuko ejo twiriwe mu birori byatunejeje twebwe twese twari dutegereje igihe kirekire amatariki 15 y'uku kwezi k'umunani ku birori byo gushingirwa kw'abana bacu mu mpande zibiri twirirangwe ejo. Nukubangwa aya mezi yari hagati n'iminsi yayo twese twaza durangiza gusa umunsi w'itariki ya 15 zo ku kwezi. Niwo abantu bose bari barangajwe imbere, niwo twari dutegereje. Habaye ejo twese tuwugeramo kuko twari twarawuteguje nk'abantu tuwugeramo ejo tuwirirwamo, twirirwa mu birori. Imana nayo muri kalendare y'Imana idahwanye n'iyacu, Imana yari yarateguye uyu munsi iravuga nubwo izacu zose bituri imbere ari byo turangajwe imbere, ariko hariyo gahunda y'Imana nayo yateguje ibirori bitategujwe n'abarevera n'abapasiteri ndetse n'imiryango yacu. Imana ibona ko uyu munsi wa none tugomba kuzateranywa n'iki ngiki. Menya ko nabwo ari ubukwe burengeye ubwo twari turi mwesho. Mubaze mumperese icubahiro. Haleluya! Uyu mwana ni umwana w'umuziranenge, ni umumarayika Imana yatawuye yajanye mu gihugu c'amasezerano. Siwe tugiye kubwiriza none, turabwiriza abantu bose bari hano, duhereye ku bavyeyi b'uyu mwana, duhereye ku muryango, tukageza ndetse ku itorero, tukageza ku rubyiruko. Nibo tugiye kubwira kugira ngo tubazanye urugendo rwacu ko ruhagaze. Kuko nyina w'uyu mwana na se ntabwo ejo bigeze bavyukana gahunda y'uko uyu mwana mu masaha yagendeyemo kuko ari bugende. Kandi urupfu buri gihe cyose ruzari inkomanga y'umubiri y'umuntu wese ukiriho, rumukomangaho rumubwira ngo nawe ejo nahawe kandi tegure, kuko isaha yawe yo kuja mu rugendo rwo kuja mu ijuru utayizi, kandi umunsi wawe nimbugeze ntakizawitanga. Habe nubwo twari gutanga ibiguzi bingana gute iyo tuje kuba twashuriye kuko uyu mwana ari bugende, ntabwo byari gushoboka kuko byari gukunda, kuko Imana yari imushatse. Iyo twebwe twese dufite ubushobozi n'uburenganzira, kandi iri ni isezerano uri hano wese yibikijeho, azi neza kuko zanga bikunda nta yindi nzira azocamwo, azoca mu nzira y'urupfu. Kandi buri gihe cyose yaba umuntu arwaye cyangwa ahuye n'ikibazo runaka, nta kindi kintu umuntu azabaza imbere, azabanza gutaka atakirima, agaheruka avuga ngo ndapfuye. Nukuvuga ngo ni isezerano ryo kuzoja mu ijuru mu buzima bw'uriho, kandi azogenda aciye mu rupfu. Nta yindi nzira nimwe tuzocamwo usibye inzira y'urupfu. Sifa kwa Mungu. Urupfu ni ikintu kiza kiremereye, rukaza rugahindura ivyari bihari byose. Muri za gahunda z'amatorero, muri za gahunda z'abari bafite kuzinduka, muri za gahunda z'abirirwaga mu mirimo yabo, nukuvuga ngo zahinduwe gusa n'isaha imwe dufite. Dubaye duhagazemo ku munsi w'umukuru w'uyu mwana dusize uyu munsi wa none. Nukuvuga ngo ibyo twari dufite byose bihinduwe niki? Za gahunda tugiranisha kandi ingendo tugiranisha, ariko muri izo ngendo zose hari urugendo rumwe rukomeye gusa nkuru dufite rwa none. Nta mubyeyi w'umuntu uzurutegurira umuntu, nta muryango n'umwe uzurutegurira umuntu, kandi uwabatizwa agakizwa akongera kandi kuba mu mbaraga z'Imana niwe wenyine gusuza ugenda urutekerezaho, kandi akamenya uko arwitegurira we mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Bibiliya yari ijambo ry'Imana riza ritubwira amagambo menshi y'ihumure, kandi rikatubwira ko urupfu rutatangiye uyu munsi wa none. Bibiliya yari ijambo ry'Imana rizatubwira ngo urupfu rwatangiye kera kandi rwatangiriye kuri Adamu. Bibiliya yari ijambo ry'Imana rizavuga kuko Imana yari yaremye Adamu, nyumije kumuremera umufasha wiwe ari we Eva bazabana, ibaremera muri kiriya gihugu ca Edeni, ibaremera ibyo bazakirira mu byose kandi byiza, imuhesha ububasha n'uburenganzira bwo kuzagitegeka, kandi yarangiza akita n'inyamaswa n'inzuzi amazina yazo zose. Ariko irababwira ngo muri no Edeni hari ibyo muzarya bizabatunga, ariko imbuto imwe mbabujije yo muri Edeni iri hagati muri yo ntimukayiryaho izi mbuto, kuko nimba muziriye birashoboka kuko muzapfa. Amen. Ntimukazikoraho, muzogende muzirinde, ariko izindi zose muzagende muzirye. Ariko kuko Satani icyo gihe yavugaga nk'umuntu, yari aturanye nawe, ari impyisi barumvikanaga, ari inzoka barumvikanaga. Adamu arangije umugore wiwe, Satani iraza irabagenderera ishuka umugore,
iramubwira ngo isho mwabwiwe kugira ngo mutarya kuri kiriya giti, nubwo mwabwiwe ko nimukirya muzopfa, ntabwo ariko mubimeze, ariko ahubwo mwashizweho imbere ijambo ryo kugira ngo mutazomenya, mwashiriweho kiriya giti kugira ngo nimba mukiriye ahubwo muzagira ubwenge kandi muzasa n'Imana. Niryo jambo Satani yashukishije umugabo wiwe Adamu. Bibiliya iravuga ngo aragenda abwira umugabo wiwe aramwosha, barangije baragenda baca kuri ya mbuto barayirya, bamaze kwirya barambukirwa, bakimara kwambukirwa barahunga, biremera imyenda y'ibicocero aho bari bahungiye. Bamaze kuhagera Uwiteka kuko yabasuraga mu mafu yari mugoroba, aza arimo agenda bashakisha kugira ngo arebe uko bimeze, naho yabasanga agasanze badahari. Aramagara arabaza ngo ese ni ariya mu gitabo cy'Itangiriro isura ya 3 verse ya 9, arabaza ngo ese yamagara uwo mugabo iramubaza ngo ese Adamu we waroye hehe, uri hehe? Aramusubiza ngo twumvishe imirindi yawe turahunga. Arabaza ngo ese mwariye kuri ya mbuto nababujije? Aho kuvuga ngo yego twayiriye bihane muri uwo mwanya, aravuga ngo umugore wampaye niwe wantegetse. Abajije Eva nawe ntiyemera, aravuga ngo niyanzoka yadushutse turya kuri ya mbuto. Ashira yitegeko no munsi urupfu rwinjiye, aravuga ngo guhera uyu munsi wa none wa mubyeyi we w'umugore Adamu, Eva uzazarusha kandi kuzogeza gupfa kwawe, uzagira ibibazo muri ubwo buryo kubw'iyo mpamvu. Ibwira umugabo iramubwira ngo Adamu kubw'itegeko nabahaye mwirengagije, uri umutwe w'urugo, uzarya urushe, uzacumukura mu buryo bwawe bwose kuzogeza nanone ukuwe muri iyi si. Itegeko inzoka irayibwira ngo wanzokawe, kuva uyu munsi wa none isho ngutegeke uzagenda ukururinda hasi, kandi uzotungwa n'ubu butaka urimo, nibyo biryo byawe uzorya. Ariko hagati yawe n'umuntu bashize urwango, nimba umwana w'umuntu agutanze kukubona azagukomeretsa umutwe, kandi nawe nimba umutanze uzamuca agatsintsino, uzamukoma agatsintsino, urumva kigenda kirandata hasi, nta kindi yari kumubwira. Urupfu ruba rurishiye. Icyo gihe urupfu rwatangiriye. N'uyu munsi ntabwo turarumenyera, turarumenyera, ariko byari ngombwa ngo turumenyere, kuko aba bantu bose bicaye aha buzuzanyije ibisebe n'inkovu nyinshi mu mitima yabo. Ibisebe n'ibibisi ntabwo biromorwa. Abantu bapfushije ababyeyi, bapfusha abana, bapfusha bakuru babo, bashiki babo, ba nyirasenge. Imibabaro n'ubu turayigendana, ariko byari ngombwa kugira ngo dusobanukirwe urupfu, ubundi kandi turusuzugure, kuko zanga bikunda turutinye, ruzatujana, turwubahe, ruzatujana, tugira akajonjobero kakadufite ni ideni. Byari ngombwa ko turutinyuka tukanarusuzugura, kuko ari itegeko nk'ibindi byose. Bibiliya aha twasomye tutajanye umwanya munini, uyu ni Yobu yahuye n'ibibazo byinshi. Yobu yagiye aca mu ntambara nyinshi. Yobu yahuye n'ibigeragezo birenze uko abantu babitekereza, ariko mu bigeragezo byinshi bya Yobu yagiye ahurira nabyo, nta kintu na kimwe Yobu yigeze acumuza umutima wiwe. Amen. Isura ya 2 ya Yobu, Bibiliya izivuga ngo Uwiteka yongeye kandi ngo kugenda ku munsi ukurikira iya mbere mu bigeragezo yahuye nabyo, guhera ku ivesi ya mbere tuja kuhera ku ivesi ya 2. Yaravuze ngo yongeye kandi ubwoko bw'Imana bushengeranye nayo, ngo Satani nawe araza ngo ashengerana nabo. Ngo Uwiteka aramubaza ngo ese uturutse he Satani? Ubu twaza twibaze ejo ngo ese bigenze gute? Uyu mwana yararwaye, urupfu ruje gute? Ese byagenze gute? Umunezero twari turimo mukagoroba twese duhinda umushitsi tugera mu kijiro ku rupfu. Bibiliya iravuga ngo aramubwira ngo mvuye gutambagira iyi si no kwizereramo. Satani ntagira umwanya wo kuryama, mu gitondo abahatambagira iyi si, ku manywa abahatambagira iyi si, nijoro abahatambagira iyi si, kandi intego ye na objective yiwe ni wewe gusaba hashaka nta wundi. Amen. 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 Tugiye gusoza mwihangane. Aramubwira ngo se wabonye umukiranutsi wanje Yobu? Wamwitegereje wamubonye? Kwaruta abandi bantu bose bo mu isi abarusha gukiranuka. Ni umukiranutsi Yobu wari waramaramaje. Aramubwira ngo namwitegereje namubonye. Aravuga ngo umubiri udutsimburwa ngo n'undi mubiri,
ngo ariko umuntu yatanga ikiguzi cy'ibyo afite ngo kugira aravuga ngo nta kindi agifite gusura mubiri, nta buryo na bumwe atagucumura, ntabwo yagucumura cyangwa isura mubiri. Aramubwira ngo genda umubiri we ndawuguhaye, ariko icyo kwimye ni kimwe, kwimye ubuzima bwiwe, umutima, ubugingo bwiwe. Umubiri ugenda ugenza uko wumva, ariko ubugingo bwiwe ntabwo mukweguriye ngo bukoreshe. Bibiliya iravuga ngo aragenda nibwo yatezaga Yubu ibigeragezo, amuteza impfu mu bana, amuteza impfu mu ndogobe, amuteza impfu mu nka ziwe, hageze hasigara gusa umwungeri akaba ruza uje kubimubikira. Aho turahihuta, akamubwira ngo ibyari bihari byose byanyazwe, nije gusaba asigaye kuza kukubwira amakuru. Kugeza ku bana biwe abahungu 7 n'abakobwa 3, kugeza igihe umuyaga wavuye hirya no hino uraza ngunyeganyeza inzu bari barimo, urabaribira barapfa. Kandi ngo yagiraga umunsi yo kubiyereza, akongera kandi kubahuza batanga igitambo, kugira ngo byashoboka kuko baba bacumuye, kugira ngo abeze nabo baryame badafite ikibarega ku mitima yabo. Yubu yari umukiranutsi utameze nk'abanone cyangwa utameze nk'abagabo banone, yari akiranutse kuko yari yaramaramaje. Kuri no bese twasomye ya 14 uhereye ku murongo wayo wa mbere, harabanga umuntu wese wabyawe n'umugore aramigiye gitoya. Amen. Umuntu wabyawe n'umugore aramigiye gitoya. Umuntu agira ibihe 3 z'ibirori byiwe, agira umunsi wo kuvuka wozuba uwa mbere, akagira umunsi wa kabiri w'ubukwe k'ubutwiriwemwe bw'ejo bwandayisa, akagira ibirori bya 3 arizo z'uyu mwana. Ariko uyu mwana Imana igihe kiwe yari yamugeneye n'aya mezi n'aya matariki, kandi we muri yo ibirori bibiri abayemwe icyo kuvuka, nukuvuga ngo ntagire amahirwe y'iki cya kabiri. Kandi ikitubabaje kinini nuko ibyo abavyeyi bari bamukeneyemo bamuteganyirizaga, iz'igihugu zamurangizagamo, uyu munsi wa none atabigezeho. Cyo nicyo kitunyeganyije cyane imitima. Ariko kumanaho mwijuru impundu zavuze, ibyishimo byabaye byinshi, kubera kuko iyo wagiye adafite kandi ukamurega mu mutima. Mubaze mumperese icyubahiro. Haleluya! Urupfu ni ikintu kiza kiremera. Arabango aramigiye gito cyane, kandi ngo cyuzuyemwe umuruho, avuka ameze nk'uburavyo ngo agacibwa, agahita nk'igicucu kandi ngo ntarame. Reka kubwira ngo ubuzima twisangije bwa none, nubwo tubona tubasha kuvuga turi ku gatuti, nubwo duhaye tugenda, nubwo tubashije gutamba hano, nubwo dufite ibitekerezo byinshi, ariko ntituriho, ntabwo turiho mu gihe Imana igukeneye. Turabakanya gatoya, kandi ibyo uko tumeze mu ngingo zacu no mu mibiri yacu, habaye inkomanga izinyeganyeza muri wewe, ikanyeganyeza umutima wawe, ikakubwira ngo urugendo birashoboka kuko naba dufite. Kagerageza mu buryo bwose bushoboka ukaza urugendana, ariko kugira ngo utekereza witunganye uburyo bw'urugendo rwawe bikakugora, kugira ngo witunganye wihane bikagora. Ariko ugira imiti, uzukomeza kunywa imiti, ugira umutwe warwaye wanze gukira, inda yawe yabaye ibindi, ukaza wicara ukavuga ngo sinzi ko nzamara uyu mwaka, sinzi ko nzamara ku kwezi. Ariko Imana igeze ku mwanya ikagera ku ntego, izizuzuza k'Imana, abantu bagasigara batangaye muri uwo mwanya. Ivesi ya 14 havuze ngo umuntu nimba apfuye azongera kandi abeho. Amen. Uyu mwana nubwo tubona uyu munsi wa none gupfa k'umuntu w'umukiranutsi umukristo, Bibiliya zivuga kuko ari ugusinzira. Twe nk'abantu tukavuga kuko ari ugupfa. Abapfuye n'abapfuye mu byaha, kandi iyo umuntu akiri mu byaha azapfa yahumeka agapfa yagenda. Ku Mana iyo udakijijwe ubu uri umunyabyaha, ubundi kandi uburi nk'intumbi, kuko muri wowe urugendo rwawe ntabwo ruba ruteguye. Ariko mu gihe watunganiye Imana ugahagarara neza, icyo gihe habe nubwo bavuye mu mwuka ubusinziriye, basigaye umunsi wo kuzakanguka
ukinjira mu gihugu cy'amasezerano. Mumpereze icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya murabona abantu twese turunamanywe, turaremererewe, turamabaye, ko turahumurizanya, ko turaririmba, ariko ko turabwirana ngo urugendo rw'umwana w'umuntu nubwo yoba apfuye akava mu mwuka, ariko bayakiranukiye Imana azongera kandi abeho, azongera kandi abeho. Aravuga ngo Imana yihanganiye iminsi yanje y'intambara yose, ngo ntegereje igihe cyanje cyo kurekurwa. Ntambara ndizi turimo, mibabaro, gutekereza, kwibaza, kurwana n'umutima, gucumura mu mutima, izo ni intambara zazigenda ziturimo. Aravuga ngo wampamagara ku 15 nakwitaba kugira ngo mbashe kureba imirimo y'amaboko yawe. Wampamagara Mana. Ubu nyine twahamagarwa, urumva nawe uhamagawe bizakunda kuko wakwitaba. Ese witaze waba ukiranukiye Imana mu rugendo rwawe? Urumva ko uhagaze neza mu kuvuga kwawe, mu kugenda kwawe, muri urugendo duhagazemo? Wampamagara Mana, nakwitaba kugira ngo ubone imirimo y'amaboko yawe. Amen. Subi inyuma ku verse ya 7 hazavuga ngo umwana w'umuntu yerega ngo arashari ibyiringiro ngo yuko igiti gitemwe kizashongera kandi kikabaho, ngo kandi kikagira amashami nk'ay'ibitontome. Aravuga ngo habe n'ubwo ngo umuzi wacu wasazirira mu butaka. Amen. Igishitsi cyacu kikumira hano hejuru, ngo ariko iyo cyumvishije amazi, ngo kizacongera kandi ngo kigashibuka, ngo kikagira amashami ngo y'ibitontome, ngo nk'ay'ubuto bwacu. Iyo cyumvishije amazi, niyo umwana w'umuntu apfa akagera ikuzimu, agaturayo, agashirirayo, igufwa ryiwe, umubiri wiwe, umunsi w'impanda y'Imana izavuga, uwo munsi ubuzima bwe kandi buzongera kandi buremwe, yongere kandi azuke, agere mu gihugu cy'amasezerano, azukanye n'abera. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo wampamagara Mana, nakwitaba kugira ngo ubashe kureba imirimo y'amaboko yawe. Uriteguye kuko wahamagarwa? Uriteguye mu rugendo rwawe? Uruhagazemo neza uyu munsi wa none? Isura ya 10 20 ni verse ya 4 mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana havuze ngo izahanagura amarira ku maso yacu, ayatwara yaturize uyu munsi wa none, ayaradukuyemo ibyishimo twiriranywe ejo, umubabaro n'agahinda ejo twiriranywe, abantu bakabura icyo bafata n'icyo batekereza. Twageze kwa Revera ejo nimugoroba turi hariya, twese ntabaza uvugisha undi muntu. Urupfu ruzarunyeganyeza umutima, rukagufata akanwa, rukakubungabunga, rukakwegeranya, rukakubuza icyo kuvuga kandi utakibuze, rukagucecekesha. Uri umugabo uzi gufomora neza, uzi no kuvuga agacana imanza, ariko iyo rukugezeho ruzarugucecekesha. Amen. Aravuga ngo izahanagura amarira ku maso yacu, kurira no kuboroga ntabwo bizongera kandi kubaho ukundi. Kandi ngo uburibwe, uyu mwana nubwo yararwaye, uyu mwanya ni isaha ntabwo uburibwe akibufite, kuremererwa ntabwo agifite, umubabaro ntabwo agifite. Umubabaro nitwe tuwusigaranye, ariko kandi kubwo gutekereza kuko turi mu rugendo, natwe n'ejo ni iwacu tuzamusanga. Abavyeyi mwihangane, tuzamusanga. Urupfu ruhari udukorera ibi za none. Bibiliya iravuga ngo uruzi ruzagarura abo ngo rwajanye umunsi w'Uwiteka, inzuzi zigarura abo zishe, kuko ngo uwo munsi uzaba ukomeye kandi ngo uzoba uremereye. Ni umunsi wo kwima ingoma bera bimana na Kristo, Satani yatsinzwe yaneshejwe. Uwo munsi urupfu n'ibindi byose bizofatwa, bizafungwa, bizahambirwa, kandi nabyo bizatabwa muri uriya muriro. Abapfuye bizeye ubwo bazaba bamaze kuzuka bimanye na Kristo, niwo munsi bazacunaguza urupfu rutubabaje uyu munsi wa none. Urubori rw'urupfu tuzarucunaguza, turubaze ngo ese waruboriwe, imbaraga zawe uyu munsi wa none ziri hehe? Tazoba zikihari. Ariko ibyo bizakora abicaye biteguye none, abatunganije urugendo rwabo, abamesuye ibishura byabo. Mumpereze cyubahiro. Haleluya!
abo ngabo nabo abo nibo bazacuraguza urupfu, abo nibo bazarubaza ngo se imbaraga zawe ziri he, nibo bazarubaza ngo se kunesha kwawe kuri he, nibo bazarubaza ngo ngera kandi ubwira icyo wabasha kuvuga ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ntibizongera kandi kubaho. Bavandimwe bene data, itorero, ababyeyi b'umwana, abatabaye bose, reka mbabwire ngo nitwihangane dukomere kandi dutunganye urugendo rwacu. Abadusize tuzabasanga kuko hano mu isi atari iwacu, iwacu uri mu ijuru. Niho dutegereje umukiza ko azava aje guhindura imibiri yacu ishushanya n'ubwiza bwe. Imana iri mu ijuru ibaha umugisha kubw'ijambo ryayo. Amen.